Abarefoot Mukiza meya wa Bulemba Town Council nuwe yayigisa abantu aba uko bakubasa kurwa omubworo baketungura barukurabira omukuhinga no kurisa na munonga okutunga ente. Abantu bari kureba TV West ni mureba ente z'urugiro mu bantu aberundene ziba baza kubagana ntabwo cyo nishaba abantu batari kweterana ngo beterane betungure bareke gutega government ngaro erizoba twine ente zikwingana 2 na mushanju ezitwenda kugabezi ryaha kandi kibineki turikire kugumizamo aho kwa ba memba bitu abinji tibakakwasire kandi tekate yangu bona hibarahendere nibwe turakindira Ngomba n'ekicweka kimwe ekiri kushangwa omu Bulemba Town Council kandi abantu aba bakafurika kisoro kandi abinji obucweka 9 na mushanju aharigana bakaba bari aboro ekyagemeserize abebembezi babo kutandikaho ekigombe cyo kwetungura. Abandi babika 10 Sunday bwanyuma yo kumara amezi 8 bagura ente kandi abantu bari kurenga 2 na mushanju izo bari yanyumwe bazyo nibo batungera ente. Omunyishengero wa Kazo akata sente z'urwingana miliyoni 2 omubeteri naba kandi yabahereza nakura yarita emitware 2 nko muringo gumwe go kutungura abanyagomba. Omuganda makuru abarimo bashongwirwe okuba kubasa kurwanisa okushororwa omubandi ecyo bari kugira ngo nikigumizamo kiro kubaho munonga. Mu challenge mu ebinte byari ne batari baneza ebitwarozere harimo no kwetinira usanga ne betinira obumu ne barukirwa amabara gatalegamo nagamo sanga umuntu bamwita kagurupa kifamatu nyamagoye. Abantu abaliko obulemu bava mu families enjavu oba batalina busobozi bumala kyovola banga mu bintu nga ensoma yaabwe oba gye tuyinza okuyita education sector mu byobulamu balekebwa nnyo emabega. Abaremu aba n'abanyamagoye nibo bashyikire aha kushomesa ubwoko kuruga omu district ya Kamwenge na Kyegego. Ngitongwire bwa kale ito bakaba tutinishiriza tutaratambura baragamba babiki mabara kwiba nyonye buza bishobera hati nkanje hatasho mukazi ko nahirize gutasha mukazi abashije bahisha kumutwara utinyi no mugasho umunya Uganda wenda odi umunsi ya Uganda na yinganingana na mugenzi we. Omushomo ogwo gutebekanisiibwe aba albinism umbrella obwo bakwatanise n'aba Christian Blind Mission. Richard Nahabwe na Anthony Twine.